govoreći o tome kako se smirenje nastaje, kako do smirenja dolazi. Sad već govori o praktičnim metodama. Citira svetog Avu Doroteja iz 21. pouke. Smirenje prirodno nastaje u duši kao posljedica postupanja po evanđelskim zapovijestima. Sad koristi jedan vrlo aktualan primjer. Tu se događa isto što i u upoznavanju nauka i vještine liječenja. Kada ih neko dobro nauči, misli na nauku, pa i medicinu, i kada se zatim sistematski bavi njima, onda malo pomalo kroz to bavljenje, tamo naučnik, a ovamo ljekar, stiče naviku. A ne može da kaže i objasni kako je stekao naviku. Upravo zato što ju je duša primila postepeno i kroz takvo sistematsko bavljenje. Isto se dešava i pri sticanju smirenja. Ovo još jednom potvrđuje da je duhovni život zaista nauka nad naukama, a i nad medicinom kao takvom i nad svim drugim naukama. I, kako kažu, umjetnost nad umjetnostima. I zaista, evo vidite i sami kako otac, odnosno starac naglašava, da bismo stekli vrlinu smirenja, morat ćemo malo da se potrudimo, da vježbamo i sistematski usvajamo te lekcije. Isto se dešava i pri sticanju smirenja. Kroz ispunjavanje zapovijesti evanđelskih stvara se neka smirena navika i to niko ne može da objasni riječima. Ovo je kraj citata. U samoj knjizi, ovo je odlomak iz knjige pouke Ave Doroteja, ima jedno mjesto kad jedan filosof ili čovjek koji se oslanja na razum bez onih umnih udubljenja i vertikala, pa pita jednog starca, onako zainteresovan za duhovni život, ali nesposoban, sakat, jer onaj ko se oslanja samo na prost razum, on je sakat u duhovnom prostoru, uopšte ne može da se kreće, ali zainteresovan, voli tako malo s kauđerima da se druži, voli tako i neko pitanje da postavi pametno, pa pita jednog smirenog starca, kako je to moguće, oče, ti si svet čovjek? Kako je moguće da tako smireno misliš o sebi? Pa znate da sveti ljudi o sebi vrlo nisko misle. Vrlo nisko. Neki bi se sablaznili kad bi čuli šta svetitelj misli o sebi. I on kaže, kako je to moguće? Živiš tako sveto, na tako uzvišenom nivou, a tako nisko misliš o sebi. A ovaj smireni, prosto srdečan starac kaže, ne znam kako da ti to objasnim. A Ava Dorotej je bio tu. I onda je upotrijebio ovaj primjer da bi objasnio ovom, bi bio zainteresovan kako to postaje smiren, a ne zna da mu objasni. I uzeo ovaj primjer sticanja znanja u oblasti nauka pa i medicine. Polako, postepeno, sistematski ovladaš, sad ne možeš da kažeš kako je do toga došlo. Prosto je stvorena navika. Polako, tanano, a ušla i ovladala bićem i ovladao tehnikom ili naukom. Tako kaže isto i sa smirenjem. Postepeno, trudeći se na izvršavanju zapovijesti Gospodnjih, stiče se ta smirena navika,
blagodat tajanstveno obrađuje i polako vodi u tu oblast smireno mudrije ili smireno mišljenje o sebi, a da pritom čovjek sve svetije živi. Kako do toga dolazi, to je tajna. Jedan od razloga zašto je to tajna jeste zato što je sve to posljedica tajanstvene blagodati Božije. Tu malo šta možemo da znamo, malo šta da definišemo. Tajna je. U krajnjem nama ne bi ni trebalo da bude važno, niti je ovom starcu bilo važno, nego je ovaj čovjek postavio pitanje, pa su ga ispoštovali, dajući mu jedan ovakav odgovor. Inače, kod onih koji se trude na sticanju smirenja, ovakva pitanja nisu uobičajena, jer je mnogo važnije i duši bliže djelovanje blagodati nego davanje tačnog i našem raciju prihvatljivog odgovora. Iz ovog učenja prepodobnog Ave Doroteja očigledno slijedi zaključak. Ako želiš da nađeš smirenje, onda moraš brižljivo da izučavaš Evanđelje i da isto tako brižljivo ispunjavaš sve zapovijesti Gospoda našeg Isusa Hrista. Ako ispunjavaš evanđelske zapovijesti, onda možeš da dođeš do poznanja svoje sopstvene grešnosti i grešnosti cijelog čovječanstva. I na kraju, dakle ne na početku, to je sad jedan zreli nivo smirenja, recimo i krajnji, a na kraju i do saznanja i ubjeđenja da si grešniji i gori od svih ljudi. To je veliko smirenje velikih otaca.